لسنور پارێزگەها دوهوکێ 292 کۆمپانیên بیانی و 3220 کۆمپانیên navxweyî rêpê hatiye dan ji bo karkirinê di buwarên cuda da. Lê di gel berdewamiya qeyrana darayî kۆmpaniyên biyanî jî bêbehr nebûne ji kartêkirinê û hind ji wan jî karên wan hatiye rawestandin. Bi dîtineka aborî jî ev yek bi metirsî dihête dîtin li ser jiyana hewlatiyan û nebûna derfetên karî. وەکو نێرینێک ئابووریت بینم دەمێ بێکاری زێدەت بیت و دەمێ لڤین و چالاکیا و بەرەمینانێ و ئیسیسمارێکیان بیت هەڵ وڵاتەکێ بێگومان دیڤدا دێ بێکاریە چێ کرد دێ داخوازیە ناوخۆیی دێکێم کردن لەسەر شمەکە و هەروەسا جموجوڵە بازرگانی دێکێم کردن و بێگومان دێ کاریگەریەکە خراپ لەسەر بەشێ تاکە کەسی کرد یە داهاتینەتەوەیی ڕاستی ئەوان شەریکاتێت کوردستانە مەشهورتیان تایبەتی دووکی خاصەتەن بگاوێت وەزعینو کرد ئەوان شەریکا جبر في قيرانه تأثير في كاتيه يعني جالك عملتنا تقريبا نيفكو خداني قلتي عملت خو هن شولي بيلن چنا مالت خو جبر في قيرانه پتریا کۆمپانیên biyaniyên kul sinûrê parêzgeha duhokê kar dikin kۆmpaniyên Tirkî ne û li gorî texmînên rêveberiya tûmarkirina kۆmpaniyan li duhokê jî bi rêja 15 ji sedê karê kۆmpaniyên biyanî hatiye rawestandin di buwarên cuda da. ده حتى 15 صدى بيتن مجموعة نسبة كومبانيات موجودة دهوك ده نسبة كما قلت 202 شركة يعني ده نسبة عامة كار دهوكي كار خو طبعا انجامنا ده آن مثلا افلاس بويا بارنا مويا Li gorî Amareka êketiya we berhênerên Kurdistanê karê 600 kۆmpaniyên biyanî û navxweyî li Herêma Kurdistanê hatiye rawestandin ji sedema krîza darayî û nêzîkî 300 kirêkaran jî bêkar mayne. Şarazayên aborî jî vê yekê digel berdewamiya qeyrana darayî bi metirsî dibînin. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.